Achawi Kamadaya Pauga Hangshini da Kagutuma Republic Day Ukhrul District Mini Secretariat Li Mayon Haira Mashun Bijar Sami Lagra Nagaland Chief Minister Nephew Riona Hang Haira Rani Gaidin Lui 107 birth anniversary Mayonda State Governor Laganesan tribute Mihaira Lay Kayang Thor आज the Tangkhul Express we pau Chungsangla Jajo ina pamidalay pau ping may sa ina nganangurumsa Hangshini da Kagutuma Republic Day Ukhrul District Mini Secretariat Li Mayon Haira Rani Chili Ukhrul with DC Krishna Kumar na Masowa Sada Ukhrul SP Saujanya Singh Anina General Salute Me Le Parade Contingents Yang Valaga DC China India we Pilan Kalamiya Rani Chile Jessami we SDBOW Jadumani Singh ne Parade Commander Saya India we Ninkansa Mangkawai Kasali Ngermi Kahai Kala Mirin Chigat mi Kahai Sai Correlate Paning Ungda Atumli Ningashi Kayagashi Pongashokala Republic Day hi India we Constitution in Nek Kasaina Zadnagapok we Kamachut Zimik Shona the Constitution Semi Kahai Pingdila Decision Paning Ungda Kayagashi Pongshoka Itum na gapa kang jay kwirasa jaka remake up the itum wili kangui mabagushung kalaji mujud kui pulungra da Ukhrul decision hang kala economical background na makai ngasak la katam now sai korali ngarai gaja apong mi pulungra da ana hang sang yari wivang kala ijicha wi shimkar wi safety wivang paningda ragra election hili responsible kasa richum now ngasalu kala COVID appropriate behavior should COVID ari kapsir haulu gja safe secure election ngasakwai apong chimang manada decision kasat sang government officials pingnala yari wivang kapha kala Ukhrul resangi gjiwi ningchuk khishok rokluda IAS Krishna Kumar na hang sang Ukhrul District Mini Secretariat Li Republic Day Kamayon Jili Departments Ngatadai Dawi Government Staff Hangpangada Jishatli Certificate of Appreciation Mihaira Republic Day we Best Gate Award ZEO Department Mihaira Ukhrul District Administration Republic Day Kamayon Rani Chili Tangkhul Artist SP Shon Kala Sunita na perform Vasaya Kala JNV Ramva we Katam Nau Pingda Wazang Itum na paningong bai gija Republic Day boycott sada naga nauping na Kamayon Chili mawazang marada aya UNC na ngawawda pungtaruk total shutdown da ngahota. Acha gajang Nagaland Mon District Otingli Indian Security Forces na civilians kaptat kahaywe mashun bijar samilagra gajihi Nagaland Chief Minister Nephew Riona hanghaira. Tuiji CM Riona Gohimali Republic Day Kamayon Ranili kahangna. Ochot chewi victims pingwi shimkur pingwi kakanang sigafa suitami kawai la sagabai sada leida rion hang. Rani Kaidin Liwi 107 birth anniversary mayon the state governor Laganesan freedom fighter chili tribute mihaira. Zibik shoji kamajut sada imfal Mantri Brookhili Kalay Rani Kaidin Liwi Parkli Rani Kwikada chili governor china floral tribute vamia. Park chili Ganesan Kabui Mothers Association we member pingdi sampangda Rani Kaidin Lui na British rule kangusungji Manipur we wang mang maningla nation hui wang na da governor chin hang kala British na kamung atamli ningkhan samangawai ngarer gahai Indians kuchungka we wang Rani Kaidin Lui hi inspiration ngasaya da Ganesa na hang sang Rani Kaidin Lui we Pekar Shulu kala Shangla kahai ngashan hi Pari Titlu the state governor na hang da Park Chi Mathamai Saka Kawaila Yang Sang Mira Chia Itum na paning ongbai gija Rani Kaidin Lui Park 2018 kum Prime Minister Narendra Modi na Tharkat Kamiya Ragra State Assembly election wibang BJP candidate list aja shop mi labay da laydalay Works Minister TH Biswajit na Sangay Express League hang taga BJP party ticket kapo bingwi kapha magapha yang gazag laga candidate list sem gahay na kala Sitting BJP MLA Psychorally Party with ticket milagra kaji malay mana.
Central Election Committee BJP we headquarters New Delhi Gazipta Ayala Listi Pong Mihau Lapaida Lekasana. State BJP President A. Sharda Devina Shanghai Express Likahang election notification issue Sahai cover candidate list shock plung haura. Candidate list chalak aina sem kawai BJP na surveys la salaga chili tega kuiji candidate gagabangli kanala kahai ngasaya da state BJP President China hang. Poili khalai brighter English school wiwang chishut me otpam hangdale. Primary school chili science mathematics kala Hindi tamjitei kawai chishut me pam avavrip hangdale. Otpam chi science kala mathematics chishut me we salary kachangli lupa thing chishat shapanga Hindi wi kachangli lupa thing chishat na. Kala pam kawai shim kalem aina ngaran mira. Brighter English school chishut me otpam wiwang interview URA Trust na ajawi tarik tumrada agatang Ukhrul kuira. Ningasang nauping na 8974909007 maning aka 9612699601 ni contact sapaira. Brighter English School chishut me otpam wibang interview URA Trust na ajawi tarik tumrada agatang Ukhrul kuira. Ningasang nauping na 8974909007 maning aka 9612699601 ni contact sapaira. BJP we intending candidates party tickets masambang kamarao ping kaika NPP maning aka JDU li vakwai sadalay kaji pau sambang dalay. People's Chronicle we pau atissued tickets sampang rada kajahan machuina gaji BJP intending candidates NPP li zanglaga minganing saga gaji mi Chungsangla mandalay da hang. NPP we spokesperson the People's Chronicle li kahang NPP na constituencies makawi candidates aming shock haira kala constituencies makakadawi masangla shock li fara kala shocki da kalay candidate list chiwang BJP intending candidates kai kana NPP li zanga da contact sarapok haira chia kala hang da kalay NPP li contact kasa BJP intending candidates pingchina BJP candidates aming Pongashok Kangarai Milo Gajila Hanga Chia. JDU Manipur Unit we Katana Akana People's Chronicle li Kahang intending BJP candidates Zangda Kaday Tarakana JDU we Mingning Sagada Hang Raya. JDU li conduct Sakaraji BJP ticket Honda Kalay Kaika sitting MLAs Kala ex MLAs Kaika Zanga Chia. Yari Wivang District Police Election Control Rooms li contact Sakwai Kamong Shomi da apam with phone number Pong mi hire. Ukhrul District Police Election Control Room with phone number 8730090890 li sava paira kala gamjong wina 8974187282 li sava paira. Manipur li COVID arigakap Ukhrul na kangpok pina kanawali zangdalay. Manipur li 44.21% mang na COVID aridos kakani kap kuidatar la 58.06 mang na dos kare kuidatar da COVID arigakap vadlak ay na laifada kalaina. Chandel makaning kapong district pingli COVID arigakap mga mawatura chiya. COVID arigakap mashingli yang aka kapong district na chayli kangpok pi ay na Ukhrul na mazemay kap da zangdalay chiya. Ajon thangay na ayawi alungli COVID kagzawi ay na stately mimati ti sanghay kala COVID case katherlap shamati hangtrok da aka kada sambanga. Positive ka shock ti kamjong wi ay na kani Ukhrul wi ay na kani da zangdalay. Ayate kakui ay na tang da state with recovery rate hi 95.70% ay na laydalay. Ladluy da achi wi kamataya pawing. Hangshini da kagutuma Republic Day Ukhrul District Mini Secretariat li mayon haira. Mashun bijar sa milagra gaji Nagaland Chief Minister nephew Riona hang haira. Rani Gaidin Lui 107 birth anniversary mayon da State Governor Laganesan na tribute mi haira. Aji we pau hena ngachang haira nganada ka indum zai korale so kami zimik shong sa seran.